야, 이나이다 숏. 오이, 이모스기도다. 그래, 그래 말이야. 오이, 김다 오늘. 야, 나 드링. 농세 집어서 갈래 라는 상황. 야야. 야, 상보야, 인자. 요거. 깨알다 가요 말해 가래. पार्टी है आज वेज पार्टी तो मतलब कैसा है फिर सब्जी ये है हमारा वेज ये उधर
पे हाथ रख के छलांग लगा ना भाई। हाँ